Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibikelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo esifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer rumours akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphaya kwezimnyama i-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo kuthiwa-ke i-Orlando Pirates ngathi-ke ihlongoza ukuthi-ke ibolekise-ke ngomdlali wayo-ke laphana-ke ongahanjelwa kahle izinto uMona Puleng Sale. Ngathi Orlando Pirates iplana ukuthi-ke imbolekise kwiqembu la i-Orlando Pirates-ke eyamthatha khona i-Orbit College. Khumbula ukuthi-ke uMona Puleng Salengi ejoyina i-Orlando Pirates amsayinisa yase imbolekisa-ke kwi-Moroka Swallows, nalapho-ke futhi-ke ayisimthatha ngenkathi-ke isimdinga wagijima-ke kuzona-ke ezimnyama since izinto zingahambi kahle between yena-ke ne-Orlando Pirates. Ngathi-ke iplana ukuthi-ke imbolekise kuyona-ke i-Orbit College nesemathubeni ukuthi-ke inyukele kwi-Betway Premiership since iqualifyile ekuthenini-ke idlale ama-playoffs. Impela-ke iyona update engiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.